sam učinio, Eli? Trebamo pomoć! Spasi me! Netko zove u pomoć. Tamo. Odmah ću. Vidim nekoga U nevolji dolje. je! Ne brinite! Već letim prema vama! Što se dogodilo? To je dinamit! Ne brinite! Znam kako to riješiti. Zatvorite usta, cure. Dobro, hajde da... što da napravim s tim? Ne radi. Jao! Hajde. Čekaj, ako kliknem to... ne! To se pričvrstilo. Oprosti. Stvarno ne znam što učiniti. Zbogom? Što? Hitno moramo sami nešto poduzeti. Možda će mi popet pomoći. U redu. A što je s psom? Baš je smiješno. U redu. Imam motornu pilu. Samo ću prerezati dinamit. Ne? Kako si dosadna, Eli? Ili možda Tootsers. Mi ćemo sigurno ponuditi. Znam da je potrebno prerezati žice. Tada će se dinamit isključiti. Ali koje žice trebam prerezati? Ne, dinamita je eksplodirao. Moja čokolada! Pogledaj to! Sjajno! Mljac! Ili smo u raju ili je ovaj dinamit bio čokolada, ali još bolje! Kako